Suara apa besan? Kakak sorangan kak. Terus tekiat hayang nyawer suara teh ya. Sami ikut di Cianjur pak, kampung makan Cianjur. Paling dia na bapak. Yeay, nah gini. Kesusah. Yeay, oke. Dua, payah salaki dengarti apa nih serangan batan papa ayah gitu nama besan pak, atau maksudnya durian anu kuat asa gula basi gugut cocok berkurang rumah tangga sakapeng ibu besan sok ludeng abdi minta dilisan tapi poharang kawas lain wanita ulah osok ngagoda paku da puguh teh dodoja sor masih ayam coba ibu besan bapak besan rumah tangga awewe diwakilan kurang dapur upaman sorangan batan papasean durian pepegat mual arek pasilan Reki sulam kumpulkan cinta kembang asih Reki